soa be fa akunumbe Côte d'Ivoire kama here ira bala be se bala be avu ya bi obedi ba fa Ndoa festival ashiati ya Nzema Today TV yevi Ghana de ya Côte d'Ivoire ya wo soa be fa akunumbe na wohanu mo teve chi evi egwa na bala ne a ye he bi chi emede ma bi o wenda bi ya dware na Nzema Today TV ade avwe be fa me de ba kaku kala flawe be fa me kanga o de kawani be fa me kanga o se fa ade ma kanga na ati suwa bo dazo ewa ba fela kunumbe awali ekele kunumbe ekele kunumbe wode ka wanyiri na mama nsaba dia na mate eze kwa France usaka France manoko ala ne yawo our live on Nzema Today TV azo andale kanmo be safari ba Ndoa festival mu ani ibale duzu avia Ndoa festival yo le ke kika matoma ba Robert Benzema Miniando Benzema Ndoa wati ejue ye betoton na toton betoton betoton nyangaso ewon abon kwati owoso kemo be kile ewa ekwati owoso ye don be fele Ndoa ya Ndoa de betoton be dibabu ka bede be dibabu ka bana be dibabu ka mako ane Ndoa festival idiyan yo okay amati en duzu program ya ba ya be ba li boro ana be ba helane ana ke be de Ndoa tuju de bia na be ba ya ene tian de obole gbo anoma bali marakana okay makambe lili pro be wale yeni ama be fi etu abo mo kuro be fele kokko ire fa marakana ni o ye ohale boli epema wali bolo wa epema ye ehun yosulo epema ye afa kupu ni o ebe no ti ndo yua keka ngwama imo yayawa ene ote pasilie tuipa anoma betoro dam ene be ogwa dam na bo dam ebu wa be gwa ene be ba wuni ammo ose dam to otala be kwamo be wo atunde kuna so ene be ba to ebe no ti ndo yua ane ba ho elehan katie mo be ba su o me kwenya inkupu obe be fe ma ho all right kamo ye die mala kan o se anoma be li boro be bo be dam na ezabe yua be ba ho elene ahare imanzi na mkabala mo hanga chire mo be li wosu ai ashi azwa ekele akunumbe Nzema Today TV azo amede ba ma bangure bi e be nala dizi de kala mo hire ba mekem kemi ama mo kayo afi mo ma mo wa music figana orike ngama so biala wose music figana mvi baku me bia ma wolo minni mama ena mini awome ma wo manu ofi baku music figana baku ye mini ambo ena mekans machi ma yiwe na mekans machi samanga pala moti be nya monyan menda mo la disimani ye pasine so juala ojuzula ye mo kwa yedi ndanu ko kengen ko ma so sodo mi die mo ya bo ken o da mo le nya enzio kemoti igbeti come on ye die ma na la kala am ka France ma no ko le tie ayo bo ka bete France oui, exactement. Le Ndoa Festival, c'est une fête que la jeunesse et le peuple d'Akumbe, ils ont initié pour que tous les enfants, parce que dans ce monde-là, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle Ndoa. Le Ndoa Festival, c'est poissons on mange, mais on mange avec les écailles. Mais des fois, quand les gens arrivent dans les villes, il y a des poissons, ils ont ces poissons, on appelle ça poisson braisé. Mais le Ndoa Festival, c'est pas même chose comme le poisson braisé. Parce que les écailles sont dessus. Voilà. Je vais, comme il n'y a pas de poisson ici pour les démontrer, mais le Ndoa Festival, on mange du poisson. Du poisson avec manioc, banane, tout ça là. Voilà. C'est ça qu'on appelle Ndoa Festival. Et puis tout ça, tout est cadeau, hein. Voilà, tout est cadeau. Mais il y a la cala, Ndoa, on est poisson à la brosse, et il y a fier du bébé, il y a fier du à loco. On est de bien crama, et c'est comme moi, dans vos mois bâchés. Et là, il y a le local. Nzema Today TV, il y a un mot de Babiniana. Tu peux dire Nzema Today TV, pas de Batakou, Nzema Today TV.